Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Temamız imandan giyinkele en mıktı baylık. Adam balası üçün bu dünyadaki en mıktı baylık al iman. İman menen jaşo, iman menen ölü. Mından ötkön baylık жоқ, kağılayınдар. Al kavat tamın da kalat. Jerin da kalat. Banktağı, ячейкадағы dünya, kapital, dasmiyan bar kalat. Jubayın da kalat. Perzentin da kalat. Bul dünyadagi en mıktı baylık al iman. Oşol imandan giyinkele en mıktı baylık. Al emne al densoluk. Oşon üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ni'meten mağbunun fihime kethirun minen nas. Adamlar barkına jete berbegen, kadırına jete berbegen, bağlay bilbegen, ötüp ketse kayra ordu tolbay turgan, kayra özünдөй bolup kelbey turgan en mıktı baylık var. Birincisi kaysıl dese, as-sihha, densoluk. Oy boy. Densoluk degen baylıktın kadırına mına бүгін жетip atabız go. Бүгін жетip atabız. Oşon üçün İslam alimleri aytat. Densoluk degen bol adam balasının başına kiygizilgen bermet tacı. Anı densoluğu çıngdar göre berbeyt. Anı үйünde oorukhanada 10 top jatkandары göröt. Ah çirkin, uşular qoqşap basa turgan bolganda men mıntip çeki baspayt elem bular qoqşap. Je үйde oturmakmın, je ibadat kılmakmın, je muno işte jasamakmın dep oorlular gana аттен kılıp tamşanışat. Ordu tolğuz baylık dep Peygamberimiz bekер aytkan emesте. Ni'ma degen söz bul ordu tolboyt. Ordu tolboyt kayra. Үйüңüz kulap düşse, konteyneriniz örtönüp ketse, akçаңыз urdalып ketse kayra ordu tolat da, ordu toluktalat. Kayra oşonday akça kılsa bolot, konteynerdi alıp kop koysa bolot, үйдү kayradan turguzуп koysa bolot da. Jubayыңыз dagы misалы, ötüp kete turgan bolsa, al ordu tolboyt. Oşonday jubay gelbeyt da, jubay gelet, birok oşonday sizdin jubayыңыздын мүнөзүндөй jubay gelbeyt. Ni'ma bul baylık. Densoluk. Emnege? Antkeni Kırgız eli birinci baylık densoluk, ikinci baylık akjooluk dep jubaydı densolukka jakındatkan. Antkeni ötüp kete turgan bolsa ordun teyiley turgan özünдөй bolup eч nerse kelbeyt. Oorup kala turgan bolsok, kayra operatsiya kılıp darlasa, ayga öz birok murdagıday bolboyt, şunu bir bilgile. Oşon üçün Peygamber adamlar kadır barkına jete berbegen, bağlay bilalbagan ötüp kete turgan bolsa, ordu tolğuz eki baylık var. Birincisi as-sihha, densoluk. Ikincisi el-farag, erkindik. Aynan erkindiktin kadırına jettik ko. Erkindiktin kadırına jettik. Үйde kamalıp oturup, en erkin baskanda uşunçalık samadık. Görse biz mıktı jaşooda jaşap kele jatıpпыз. Ушундай сонун өлкөдө, ушундай сонун президенттин мамлекетинде эң мыкты жерде жашап атыппыз. Кадырын билбеппиз. Кагылайындар. Ушул эки байлык өтүп кете турган болсо орду толбой калат. Андыктан денсоолугубузду коюлган чекте кармап токтотуп калалы. Чыкпа десе чыкпагыла, отур десе отургула. Эмнеге? Antkeni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Men asbaha minkum aminen fi sirbih, muafen fi cesedih, ve indehu qutu yevmih, fe keenneme hizet lehu dünya. Aranardan kimdir biri öz uyinde tınç, densoluğu çıng, kara kursağına jete turgan tamagı menen ele taң attıra turgan bolsa, anda al dünyөнү жүгөндөп алып тур. Мына шуну эң бай десе болот. Кагылайындар, мындай учур биз өткөрүп жүрүппүз. Дагы да эсибиздин барында этегибизде жабалы. Үйүбүздө тынч отурабыз азыр деле, Кудайга шүгүр. Денсолугубуз чың, курсагыбызга киргизе турган, жей турган тамагыбыз бар. Супарабыз, дасторконубуз кур эмес. Бар, Кудайга шүгүр. Мындан өткөн байлык жок. Ошон үчүн Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selullah el-yaqin vel-muafat. Allah Taala'dan sorana turgan bolsoңор, ыйманды анан денсоолукту сурагыла dedi. Peygambardын basa belgilegенин карагыла. Allah Taala'dan sorana turgan bolsoңор, ыйманды анан денсоолукту сурагыla. Эмнеге ыймандан кийин эле денсоолук? Денсоолук болмоюнча ибадат болбойт.
ыйман болбой турган болсо, анда бейиш да болбойт. Пайгамбар айтты: Аллах Тааладан ыйман менен ден соолукту дайым сурагыла. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'da al-yaqin khayran min al-mu'afat. Анткени ыймандан кийин келе эң мыкты деп эсептелген ден соолуктай эч нерсе жок. Аллаху акбар. Ыймандан кийин келе эң мыкты байлык ден соолуктай эч бир жерде байлык табылбайт деди пайгамбарыбыз. Андыктан үйдө олтуруп, Аллахым ыйманыбызды бекем кыл, ден соолугубузду чың кыл, өлкөбүздү бейпил кыл, жашообузду куттуу, берекелүү кыл, жамаатыбызды кайрадан чогулткун, мечиттерибизди кайрадан ачкын, өлкөгө кайрадан биримдик, туруктуулукту, тынчтыкты бергин деп дуа кылалы. Келгиле, биригеле, биз бириксек, бул ылаңды жеңебиз. Аллах албетте бизге шифасын берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.